Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inte ibasa ti Proverbio 11, versikulo 8. No nalintag ka, masalakniban ka, iti riribok. Nga magdisuor ti riribok, iti dakas at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay sus! Nadungpar di kotsem, Dennis! Tiawanan bain. Barbaro a kotse! Naperden! Naguray ka man. Dennis, agkalma ka lang! Kasaritak di nakadungpar. Hoy! Bastos ka! Pasensya kan, Pards. Medyo nakainumak ngamin. Nakaparking lang a roden da ito ko. Check dinungpar mo pa ilaing. Sorry, Pards. Anya, sorry! Dennis! Agyaman ka ta aduti tao dito eh. Pagsaritaan talangan dati, Pards. Magbayad ka. Abay, di nakama mo? Dennis, agtalnakan. Uncle ko ni Congressman. Sorry. Di kagdanag ka. Bayadak ti damage ti kutsin. Saan mo't unay adakkel ti perdi day ta kotsem, Dennis? Anya, saan, mami? Napirdi ti silaw na. Kan, napitpit niya sa ako na. Inatrasan na ngamin. Ipanmulaangan iji talyer. Mayaton day ta. Agaluwad kanyak dayja lalaki. Day ta ka manan ako nak. Saan ang maala ti pudot ti ulo day ta? Agkita kamin tupay. Uray nakabayad din. Narigat, no adda kalaban mo, anak ko. Sayang to'y kutsim pare. Nay, napirdeng. Huwag niya, Rod. Dakkel mo tati magastos mo dita. Nagbayad mo't kit di dyan nakadungpar. Ngam kasanon nga eh. Nagkurang timbayad na. Ay kat singarak man na. Amamom dyan nakadungpar. Wen, intad na ti calling card na. Maray, kasi taramidam. Singiram asingiran. Mapantanto man kit di ijay lugar da. Asino di lalaki a kasarsaritam ita ijerwal? Diyan nadungpar ko ti kutsin na. Nakadungpar ka iti kotse? Nakainumak ngamin, idi. Day tati kanayon ko nga ipalagipkan ka. No ag-drive ka. Saan ka nga gininom iti arak? Jack ba't yung gagara ka? Nagbayadak mo. Nagbayad ka nga awan pulis? Nagtungtong kami latan, ah. No kasta? Apay nga imay dapay laang dito'y balay. Kurang ka nung araw dyan bayad ko. Daytan. Daytan ti ayan ti dakas na. Singirin na kan ngag na nayon. Saan mo't siguro? Naluko dagiti tattao itan. Iso arumbang nga usaram day tapanunot mo. Nawadwad ba't ti kwarta ngayon ta dyan nakadungpar iti kotse pare? Ronald, tinagan na. Siguro natalgat ti trabaho day dyan niya. Siguro. Kasla, adamad kabagilan da iti biyag. Kahit sa dino atalyer nga iti pangipanantay ti kotse. Adya atalyer, mapantaginom. Anya? Mapantakit di isyat da ito'y kwartang imbayad da dya langgong. Ayos! Kayap ko day ta ngayong bagam. Saan ka nga umay dito'y balay, no kastaan na bartek ka, Dennis? Nakainumak lang, mat. Ibagbagakon kan ka. Isardeng mun ti aginom. Ito lang. Ibagbagak ka dagiti naganak ko. Asaan kan nga agin inom. Ngam imay ka manan anabartak. Agawid ak man layangan. Ipilit mo nabarta ka katore no saan man. Nasaysaya at pay no agawid kan. Sakbay amasangputan na ka dagiti dadakkel ko. Kabsat mo ni Ronald, saan ka di? Juan, Sa dino tayan na. napanagtrabaho. Ibagam to kun kuha ng agbayad, ha? Anya? Kurang di bayad na adanyos, itinadungpar na ako tsitigayim ko. Namin adumat na nagbayad kan. Kurang pa'y nga road. Saanin anasaya at day tang ar-aramiden nyo? No kayat mo, di bagam day takin ni boss ko. Ayan na day ta ang boss mo. Dayjay, oh. Nabati ti kotse. Loko day ta.
Ibagam iti boss mo amang lukloko. Imay damanen. Asino? Diyan na dong parmo ti kotse na. Tapay ka numanan. Agsingsingir damanan. Anya? Sobramat dagitan ah. Kurang kanupay di bayad mo. Sana mabalin na kurang. Namin adun adara sa nagbayad kadakwada. Idi pa'y lang amin. Agdwa-dwa akon kadagita at tao. Sana kung nagbayad pa'y. Urain niya pa'y ti ibagbagada. Natangsit dagitang agkabsat ha. Un nga rod. Kasla da itang tangsit da. Pards. Saan da kan sa ngamam mo ah? Unya rod, saan da nga mo? Agkabailag ti pamatay iti tao. 10 lang man di siya, Ronald. Bayam, agkita kami to pare. Sumurotak pare. Duwatan to, amang 10 kang kuana. Kunak man no itulod na kun ije balay mi. Mabit lang, tatapaliwan me. Opisina magday tinang iparking am iti kotsem. Pare, Ah, hingga kitaan no rin mo rin. agor ka. Dahil man ni. Ah. Agawid san. Asino ti sisiimon nyo? Tilastog alalaki. Ni, di mat nakadungpar iti kotsem day ta. Isubat, di na kaya tagbayad. Ikak man ti leksyon na. Nabayagan day dyan na pasamak, Dennis. Pare, anya kay. Surutan tayo na. Ay, bumabaak laangan no agaramid kayo iti kalukwan. Ah. Dennis, kasano ngay? Agawid tayo na. Narabyan ka manan. Madanagan ak unay kan ka. Nag-overtime ka? Apay ko mandanagan ka. Di agsubli-subli alalaking agsingsingir kan ka tigapona. Kabayla ka protektaran ti bagi. Ay na, di mo ibaga ti kasta. Numuna, ta di mo idan binayadan. Awanan ti basol ko. Nagsasarita kami matan. Isuda, ti agbasbasol. Agan-anat kalata. Wen, agan na nada. Ket nakasagana kiti anyaman nga ramidan da. Apay aya kanayon kayo arumrumwar iti dayta abarkadam, Dennis. Gagangay ti baro, mami. Nasaysaya at no da trabahom. Tapno saan ka nga agbulbulakbol. Aday ta kayo manin ako nak. I-enjoy ko mo't ate biyag ko. Manipod rin igalwan na ka ni dadim iti kotse. Day talatan agpaspasyar ter aramidam. Ay kat papasulin nyo ani dade. Taapay ngamin arinigaluan na kiti kotse. O nya, surutin tan. Gato na. Ni, di dyan na. Naglugan na ni ti kutsina. Surutin ta. Sa tanto tiraan iji kasip ngatan. Sige, intang arudan. Itay pa asur-surutan nak day ta kotse ha. Isarteng ko mantilugan. Kasaritak man no nya ti kayat da kanya. Timot gayam na dungpar ko ako kotse. Talaga saan da kasardengan da dito ya. Nasaya at si Mardenga. Among kami nasursurutan dak. Apay, anya ti masapol yo. Ibagaman kan kuara pare. Oy, Pards. Agbayad kay ti danyos mo. Anya. Sobrang tinted ko kada kayo ha. Dakkel tinagastos ko. Tapno laeng maisubli jay sigud alangat ti kotse. Naramid kong tipasit ko. Isosar dengan dakon ha. May meet lang tanong wara kiti kotsek. Tap na makapagsasarita tayo na sayat. Tara, Sam. Lastog ah. Anya kay para Dennis. Tara, akon. Saan ka pabak? Mabid lang. Napartak ti panagtignay na. Nalaing iti karate da ito eh. Siyak man. Pasensyakan pare. Mimpilpilitin dak. Ah, Kat dito iti baga kada kayo ha. ah, Saan kayo nagpakpakita kanya? Tama nga no saan laday tati maganap nyo. Uy, boss! oh my God, pare. Tara, Sam. Pumalaw tayo. Katangam! Anya ti sirip-siripom di tatawa. Madanagan.
Ang mga no umay manindagi ag singsingir kan ka. Sandan nga umay dagi jay. Aging gaasaan da amapnag. Umay dalat ta. Di kagdana gading ko. Inik ka kung ida iti leksyon. Anya? Nalipatam sa amin a black belter iti karate ti kabsat mo. Anya ti inaramit mo? Inikak lang ida iti pagnagmanda. Tapno sandak at agibasitan. Umab-abuso dan. Iso nga inikak ida iti pagpampanunutan da. Anay, inayadam mo't ang agasan ti rupak ka na danog. Apay ngamin adito'y tinagdiretson. Saan nga ijay balayo? Agungat nga ni mami. O di ad-adda kanyak. Anya? Anay ko. Jak kayat ti kastoy nga aramidam, Dennis. Di kagsaw iti kasta. Agsi na talaangan. Jak kayat ti makiasawa iti kaskan ka. Di ka makalibag kanyak, Dennis. Limtag day tarupam. Kastamot na day tamatam. Mami. Ilakom laangan day ta kotse. No iso ti pakaisagsag makam. Hindi, sana mami. Regalo kanyak daytan ni daddy. Ngamsan arumbang ay palastog mo. Di ko man ibagbagapay kin ni daddy. Apay kumasaan. Rumbang laang amaamuan na. Tapno madisiplinaan na ka. Saan adakas ti maadaan iti kotse? Ngam di ka kumamot umabuso anak ko. Saanin na maulit tinapasamak? Saanin, mami? Rumbang laang. Warning munday toy anapasamakan ka. Itay tagibasitan ti pada tayo a tao nang runapay no saan tayo mat nga amam mo. Saan mat anasaya at inalastog ta mga no maibabain kanto matlaang iti udina. Papagayam ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagtarabay. Na imbag nga oras kada kayo ang